On the afternoon of 3rd September 2024, members of the Nyotrep Youth Council HYC gathered outside the Sadar police station to burn an effigy of Sub-Inspector SD Sangma from the cantonment beat house. This protest followed the departure of HYC Secretary Isaac Basiomoy from the station where he had been summoned in connection with the Thembijoy drug raid on the 23rd of August 2024. The incident that sparked the protest occurred when HYC members were allegedly prevented by Sub-Inspector SD Sangma and his team from burning confiscated contraband, leading to a heated exchange between Basiomoy and the police officer. Speaking to the media after leaving the police station, Isaac Basiomoy, who was accompanied by his mother, family members, the HYC President Roy Kupar Sinrem, Vice President Donbok Lang Kharlingdo and other members, revealed that the FIR against him was filed by Sub-Inspector Sangma. He also claimed that the altercation escalated after the officer snatched his rosary and threw it to the ground. Despite these actions, which he described as attempts to intimidate the HYC members, Basiomoy asserted that the organization remains determined to eradicate drug abuse throughout the state of Meghalaya. Kejadian puak kalong kulit njet, baru nak yang nong koket yang wang banyimdan kahok, banyintang, banyingkam yuk buat, hoi, banyingkam pan buat, nanu, banyintang yang di jisniu, narai nak seleng banyinle, banyidat di kong yang di jisniu, baru uang yang ini jangan, kenapa kejingle banyintang le jomai dok Malaysia, kedai bumi yada, jadi nong di, ni nong dia, kejingkeli ngabu, nong ngaida mangine, merah bulu jomai. Abah tu kesini baca tepuk Thembijoy. Pun nilai obat, yo way lah kami supply. One tu kulit wasai. One banyaknya ni harta kerjanya tahu nong di drop yo pet. Tinggi ada mangine, dia ada mau. Ya kini di drop. Kata kau way wang jingle tu kulit tu siru. Memburam su, yang ni terstar. Kejibret tu grocery. Kalau kau melak berpediang, dari leiru. Keluar ban thap kia singi banglam dek jak badai mereka ibat balik mu kadai bau ni dam ni drugs kalau badai bau umbret yorosri manan kai badai kebisan pi bang ya kena jilek cunui lau nong pat an dei nong yeda ya jinong di drugs hatu ngidang senya hatak an ya lau tau nong yeda an am kene kena ai muslim ini main nang tur smart nang le show wala kinang hot ngindang man ngalong melek silap ni mensyakam mau melilai nimsoi ai mensyakam ru melilai apa ha mau mipak sepat li notes ru nganwan spasi ya kata ngamlap dong bak penbitar barbon neki belah ibat ru gak wan hai singi gak lek man sumar dengan om yu mentan ru mau kejimbat jungi kamdai ka bak ibat ni pedgot ibat ni pak sumar debun ni kibangira don nak sumar Dungong yang mentan orang kita pak memilih kinuan kinlong kaju, mengumper, lagi pak 10% kiwan kikelah dari sekerhu ini. Seng ya persang ya kita melihat ni ban banyak obat perstu iki, kau kamdei sang nak ni bangile, kedan kam kabur nak kiru kita ni jengkon, ni suhu bah kejeng akan jengki le, bagi kon balak ni. Lagi persang perstu, kedai kaju kata kedai ketar kaju penginan yuk action ni mengelap yang apa, bila keren enggak yuk selok ni. Lepas tu, kisah makiru, dari keren nomor sini, kejengnya memberiau kebun, kepada kisam kejeng dia. Jiwan lo, kalian akan diang kamu, jiwan teruk, macam dulu dia. Bila ini dari makiru kisah pan, kerana pani arsyak kan jadi. Dari lembah kejeng yuk menginsong maki, biasa maki kan kelah, kipai kisah. Before burning the effigy of Sub-Inspector Sangma, HYC General Secretary Rhembor Saibon criticized what he perceived as the law enforcement's efforts to protect those involved in the drug trade. Ngisu tu hoi kidan gijinya kendu hang yang tai di bawah jengka ai ngisu yang tai
kumbalong hang negasin ngolep ya kabau sipai isak ula sya man hajir hakajing i jong i ba la bandon kene kesas padeng jong inong de bat itu gibreu gi bapai ya tu jaka kaba pen ima ya ka jak breu jong i menta ka ima kalong ba lada ka police department ka khot ai wer i kisnong di thau ban trai lang ban rat ting khong yo ni jong e basnil lada ngi kum ga sengru ibadai hi kum benta jong pajba bosim yang ni sinjam ban rat khong ni jing sniu di syakot hajir tang na kadau punyele ban punduk jai udrok kajing keli metai police department kalong hatu hinyo ne em ya kajing trai lang ni pajba man ka pori ka ba pijikon ngi so thu shai ba kadon kajing dei kapdeng jong ni police officer buan khang ya sipai jong ni ha ka bosni ba kim dei ban penne ban khang itu drugs rei kajing wan khang ka jong ki ngi so thu ba iyo phet no kiwe hoi kala bandon ka bari hang tang su thu rei ka pinpoint jungi ka debi thik ya ni officer ka police department ka deban sim jing dikle ya kani ban tokit ni officer balai bolej ban ya dai gitu ki beriu ki ba thang drugs kum ka jaj beriu hi ngi su thu ba kani ka jing kala ya mdei su tang hasor kala par haji sinong kinong kentong fer ya ka bang i ba ka khta ya kinong yeng kilong sem ya kinong i khaw ba di kam lang salang hi por hoi ka babu yudak ban saw ba ima ba ya ka ri ba jaj beriu jungi ikum ka sengin song kiti wat hapreng jong jing khot jong kini ya kata ka hajir ya kata ka jingwan somon sepo politician fer ngin soting ya kata ndrei ini tur seprang bat ban nile ban pundu jai unit drugs bat ka message ka basai naga seng syak itu ki bamlin bandi drugs bat ban khai kadai bet ba ya ki bahi ngasem dada histip bagi khun jong ki drugs subha ban tela kam no ikhun nai up jenda bat ka seng subha ban tela kam ya gitu ki beri badon haki badai ki nong de pat de ibadai ginong de anong biang subha bantela kami itu ginong de lada hitep bagi bahing sem phi don ti hakaban khai bandi drugs maladang lap keseng minum mak gini dengan ne message ke basai but kumengi mentahi uni police officer bukan penuit hakatu kesngi ni sutu syai ba ulai de mu hu ba ai FIR gini de kum keseng ibu yo drugs kumutlen badi ginong de drugs kum kinong nong Shono, bat kini kita police officer, ide kita kibakersian ya katlen.